Dobar dan, vi gledate festivalski podcast 77. Dubrovačkih ljetnih igara, a mi se nalazimo u jednom predivnom ambijentu na Lovrijencu, najboljoj scenografiji za drugu dramsku premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, Šekspirov Richard III u režiji Vite Taufera, a ovdje sa mnom su kraljica Elizabeta i kralj, okrutni kralj Richard III, Ana Begić-Tahiri i Filip Vidović. Dobar vam dan. Dobar dan vama i evo svim slušateljima, gledateljima. Kako? Nećeš reći ništa? Nema šta sad, šta da kažem. Kad sam ga predstavila ovako okrutan, odmah je stao. Da. Kakav je osjećaj biti ovdje na vrhu Dubrovnika? Dobro, Srđ je viši, ali nema veze. Pa ne znam da li ću ikad igrati na Srđu, ali evo, ja ću reći da mi je prvi put na Lovricu da igram. I prošla, mislim, 18 godina od moje zadnje premijere na Lokrumu. Obišla sam Svetog Ivana, bila sam na Proporeli, bila sam na muzičkoj školi, bila sam na Minčeti i ajde me sad dočekao taj Lovrijenac. Taj famozni Lovrijenac. Filipe, si ti igrao? Kralj Edip nije? Kralj nije bio tamo, bio je tamo kod škole, ja mislim, u gradu. Da, tamo sam bio prije nekih... 15 godina, ja sam izračunala. Osjećam se sad staro malo. Imao si 15 onda tada? 16, Nije, 17. Imao sam 20 tada. A koliko imaš godina sad? 35. Uveć si, stvarno ga gledam kod je mali. Da, ovo mi je prvi put tu. Nekako, evo, mislim da kad sam ovdje došao, kad smo tu došli, svaki dan ja ovdje dođem nekih sat i po ranije. I onda tu budem ovdje, malo gledam, koncentriram se jer je ovdje predivan pogled i baš onak wow. Wow. Richard, vojvoda od Glostera, Richard III. Kako si pristupio tom, jednom od najzahtjevnijih zapravo Šekspirovih likova? Pa sad, kako sam pristupio, to ti ne znam reći točno. Malo je... Došao sam malo tek naknadno, pa je bio jako nekako kratak proces tih priprema. Zapravo tek u 6. mjesecu si? Da, krajem 6. mjeseca. Prva stvar koja je bila najbitnija da se nauči tekst, kojeg ima jako puno. Ali dobro, evo, to smo savladali, tako da sad dalje idemo u dalje neke korake. To je nešto što je možda meni po habitusu, ajmo reći, malo kontra mene, mislim može to i reći Bega koliko smo i radili već neke stvari i to. Da. Tako da je ovo nekako nešto novo. Veliki izazov. Da. I baš zato je veliki izazov. I to je skroz u redu. I zato je gušt, baš. Ana, moram te prije svega, moram ti čestitati na nagradi Mila Dimitrijević. Hvala. Doista, gledala sam predstavu, Idealan muž, zaslužena nagrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Reci mi kako ti je bilo iskočiti iz te uloge Laure u Šekspirovu kraljicu Elizabetu? Da, ne znam, znate šta, bila sam dugo sada, evo, zakačilo me tako to valjda mora biti u životu jedne glumice, glumca, da imaš taj neki period kad jednostavno sve stane. Kazališno je meni bilo stalo, ajmo reći neki period, nekih godinu i pol, ajmo reći 2 sezone i onda je stigla taj Oscar Wilde kojeg ja stvarno obožavam i on je moj broj 1, da sad ne vrijedim Šekspira, bože moj. I tako mi je bilo lijepo i onda je došao poziv za kraljicu Elizabetu, sad neću najaviti koja će još sljedeća biti u HNK-u, ali baš sam bila sretna jer očito taj jedan odmor, ajmo reći prisilni, koji tako to mora biti, da sam se već uplašila, a možda je to, možda tako, eto, to je to što si odigrala, sad ćemo vidjeti dalje i onda ta divna Laura, a bome i koja pršti energijom. Pršti, da, a bome i ova tragična i zapravo super dobra uloga isto kraljice Elizabete, tako da mi je drago, ako ništa drugo, kažem da sam u ovom timu svog kazališta Hrvatskog narodnog opet ovdje,
u Dubrovniku i u koprodukciji sa Varaždinom, da smo se spojili jedna dva velika ansambla. Koliko vam je zanimljivo zapravo raditi s Helenom, s ekipom iz Varaždina koja... Jako nam je lijepo, nemamo osjećaj da smo sad neke dvije ekipe, mi smo svi jedna ekipa i znamo se svi naravno i od prije i već je bila ta koprodukcija, Filip je bio već u koprodukciji sa i Mirta Zečević koja isto u ovoj predstavi, su bili u koprodukciji sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Pticama u Varaždinu, tako da se evo ta suradnja samo nastavlja, a sad još ovaj, ajmo reći spoj sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Tako da nećemo se vidjeti samo još, ajmo se raditi sljedeće ljeto, nego ćemo biti još i u Zagrebu, u HNK i u Varaždinu, u HNK. Tako je, predstava nakon Dubrovnika igraće na jesen u Zagrebu i Varaždinu. Lijepi spoj svih nas. Filipe, kad sam vidjela da si ti Richard III, kad sam vidjela tu podjelu naknadnu, što je tebi ipak malo kasno došlo pa si imao manje vremena za sam rad na predstavi, pomislila sam dobro, kad sam čitala Richarda III, nisam ga tako zamišljala. Filip je lijep momak. Ja sam uvijek Richarda zamišljala kao ono ružnog, zločestog grbavca iz kojeg zapravo pršti ta negativnost i ta zloća. Kako si ti pristupio njemu i cijeloj toj priči? Richard, ali najljepši. Richard. Ili Ciganin, ali treći. Pa meni je isto bilo na početku malo čudno jer isto sam imao takvu nekakvu sliku, nekakve možda starije malo osobe. Međutim, kad pogledamo neke fakte, Richard pravi je umro sa 32 godine. Što je evo, kao, ja imam 35, to je sasvim u redu. Stari, da. Da. A s druge strane, sad koliko evo, radim sa Vitom, želi ga prikazati kao ubojicu anđelskog lica, ajmo to tako nekako reći. Mislim, i dalje on je i grbav i šepav i sve to. Međutim, kako kaže Vito, baš evo, ima lice anđela. I da, sad kako sam pristupio tome, to mislim da je zahtjevna stvar, pogotovo jer je jako fizička uloga. Nije baš najjednostavnije 2 sata na sceni tršat po Lovrijencu. Ovako biti. U kostimu kožnom, u krznu zamotanom, znači čovjek je, em što je naučio tekst brzo, kojeg ima kopljeve, em što imamo fenomenalne kostime Alana Hranitelja, gdje sve to ćemo istrpjeti, zato što jednostavno to tako mora biti. I onda jučer, baš apropo toga, kad se pitao, jel ti teško u tom kostimu, kažem, moram šutjeti i trpjeti, zato što gledajući Filipa koji 2 sata po sceni brije, stvarno ne mogu reći da je meni teško. Ja stvarno moram, mi svi drugi ostali moramo biti onako, kažem, ispod, jer čovjek se dao onako... Imam feeling da je ovo ko Formula 1. Dakle, gubi se po 6 litara, ja? Doslovce, ja mislim da je baš to. Mislim da sam jučer usred probe samo 3 litre vode ovako. Možeš imati neke proteinske obroke sa strane? Da ćemo ti morati nabaviti ili onu cjevčicu da potegneš. Sad sam kupio neke izotonike, barem da morat će, nije, stvarno, može se dignut, može ga zašvasat, možeš nam past. Neću, okej. Nećemo dugo trajati. Da. Ana, kako je tebe Vito Taufer vodio kroz tu ulogu majke, boli majke, dostojanstva kraljice, tako je. I moralno jedne snažne žene koja se bori protiv zla. Ona je pronicljiva, kao prvo mudra je, politički je jako promišljena, bi tako nekako rekla. Prva ona uvidi, prva negdje ona skuži ko je on, znači nju ne zavara na neki način. A i samim time što je, mislim, svi ovdje su likovi jako tragični, ali ženske su ga baš su tragični da ne moraju biti tragičniji. Mislim, ova žena kao prvo izgubi muža, dobro, njega se ne ubio, on umre od cuge, kralj, jel? Onda 2 sina, brat. Ujak. Ne, brat, 2 sina, znači princ, stariji princ, budući kralj, njega, jel, maloga. I onda sad ti oženi svoje dijete, malu Elizabetu, za starog čovjeka. Znači,
ne znam šta bi rekla, ona nema političku moć, ona nema svoju vojsku iza, ali prividno daje do znanja da pristaje na njegov plan, dok sa strane zapravo čeka da Richmond se uzdigne i tu zapravo ona dobije svoju zadovoljštinu, na neki način bi to tako rekla, i to uzdizanje, ajmo reći, nove dinastije Engleskog kraljevstva sa Richmondom, dok naravno on pada, što smo i očekivali, što i treba, da. Svejedno tragičan, beskrajno tragičan lik, ali nema me sad, kažem, predstava, nismo otišli toliko da sad trajemo 100 godina. Ja se sjećam naše prve probe kad smo prvi put pročitali tu scenu u 4. činu. Kad je Bega rekla, ja ne znam kako da ja ovo tu igram, kaj je ovo, jer baš... Znači ima takvih trenutaka. Kako igraš na djeto 9 godina, pristaješ oženiti za... Mislim, to je ta sumanuta, ta... kako bi se rekla... I šta ti se onda dogodi? Kako odgoniš tu scenu? Ja to ne mogu uopće... Ja to tako, ja ću to sad, to tako mora biti, ja sad to moram, ti sad to moraš, ali ja kao Ana, znači želudac mi se diže. Želudac mi se diže, što je dobro, odlično je za ulogu, ali to je bilo normalno, mislim, da ne pričam da je danas još to normalno u nekim... Da. Ne mogu sad o tome, stvarno mi je to je jedna druga teška tema, ali stvarno je meni i kao glumici, i kao majci, i kao kraljici, i privatno, i na sceni mi je to stvarno jako, jako teško. Ali kažem, u to doba, mislim, ti moraš, prijestolje mora biti... Da. To su sve jedni ambiciozni neki ljudi koji ima više, koji ima manje, većina ih je jako manipulativna. A sad mislim da svi imaju veliku želju za moći i sad neki se od njih malo bolje snalaze u tome, neki malo lošije. Da, ali ona se zapravo, super je da se ona njemu suprotstavi do samog kraja, se ona njemu suprotstavi. Znači ona je po meni je i hrabra jako. Je. Znači treba biti hrabar u to doba da može mačem lamata, može me odrubiti glavu, ako je već ubio sve ove, zašto ne ubije i mene. Znači ima tu hrabrost da mu se suprotstavi, što mi je zapravo karakterno jako pomoglo. To je ta majčinska snaga, bez obzira sad kažem ta hijerarhija i kak se to tako tamo trebalo. S tim sam ovako nekako, ajmo reći, zadovoljna da ima svega u tom liku, baš ima svega. Shakespeare je Richarda III. Napisao prije više od 4 stoljeća. Neke stvari se nisu promijenile. Pa ja mislim da se puno toga nije promijenilo, mislim da svjedočimo danas možda... Možda se malo toga promijenilo. Da, Bože sveti. Svjedočimo danas stvarno raznim nekim kaosima i političkim terorima, šta ljudi rade zbog moći. Tako da je to, mislim, jedan jako suvremen tekst koji jako dobro prikazuje, evo danas možemo od Amerike i tako dalje, sad mislim da to ne treba nešto precizirati jer mislim da ih ima svuda, sad koliko je negdje više, negdje manje, ali mislim da ih ima svuda. Slušajte songove i od Mate Matežića, gdje to ide, ali ovo je stvarno komad koji ide klanje na klanje, klanje na klanje, klanje na klanje i nema pauze. I nema. Nema pauze. Mislim, između to klanja. Neki će povjesničari reći nije Richard III. Bio takav. Jeste li proučavali povijesno? Da, znam to. To je velika zapravo rasprava među povjesničarima da je zapravo Shakespeare pisao ono što su tada vladajući Tudori željeli čuti. Ako i Oscar Wilde. Uostalom, da. Pa ne, mislim da u tome ima puno toga, mislim, što znači, evo, i Shakespeare nije bio, možda, evo, sad ako ćemo ući u tu nekakvu raspravu, politički da odstupa i da bude slobodan pisac kako ga je volja. Nego, evo, prikazuje Richarda koji je, koliko znam, bio omiljen među ljudima, ovako kako ga je prikazao i kako ćete vidjeti. Jesi li ti pokušao naći u njemu nešto dobro, neku dozu ljudskosti? Pa ja mislim da je potpuno krivo uopće igrat neka zla lica kao neko monumentalno zlo, jer kao šta to točno znači, kako se igra zlo. Mislim da su to sve neki ljudi koji ispod svega imaju razne razloge zbog čega su takvi
kakvi jesu. Sad, nije da ga opravdavam, ali mislim da razlozi ti postoje, kao što je recimo ambicija, kao što je ta nekakva i fizička zakinutost, kao što je recimo, ja sam sebi na jedan način stavio, na dvoru smo i svi su grozni. Dakle, nema niko ko je nevin. E sad, to je kao jedan njegov, ajmo sad, gnjavili ste me cijeli život, sad ću biti gori od vas, ne onako malo, nego puta 100, pa da vidimo kako će ispast. To je igra šaha nekakva koja doslovce, evo, završava šahmatom po Richarda na samom kraju, ali nije bio daleko od toga da osvoji ploču. Ne znam šta, kada bi pobjedio bi Richard sada možda da je ovoga... Jer sam sad se sjetila kad si pričao o ultimativno zlo i da li je baš bio takav i kako ga je Shakespeare baš ga je nadrobio s tim svim, da je baš da nema te ljudskosti, da nema ni malo te neke zrake i dobrote. Onda ne znam da ste gledali, čitali No Country for Old Men. Javier Bardem je proglašen da je to ne znam, najpsihopatski, najveće zlo, da. Ja sam te film gledala kad sam išla u rodilište. Malo me smirio kao 4 sata No Country for Old Men. Tako da možda, evo, bi Richard bio taj, otprilike isti. Nekako, ja isto to gledam, dakle, često se danas možda stvari gledaju kod crno-bijele. Mislim da to baš ne postoji. To je jedna siva zona koja graniči sa crnom, ali... Ljudsko zlo će uvijek postojati, međutim problem je kad je to zlo u centrima moći. Uvijek je. Pa često je. Da ljudima moći, vidjet kakvi su, mislim, nije to izmišljeno jučer, mislim, kako ću reći, I nekako, mislim, evo, i ovaj komad o tome priče, kad ljudi dođu, možda, evo, mislim, nije on došao nekako nevin na tu poziciju, ne, ali i kad neki blaži ljudi dođu na pozicije moći, sve se jako brzo se promijeni, ljudi počinju biti opijeni time i na kraju se ili u tome utope ili ih neko drugi utopi i tako dalje. Rijetki su oni koji opstanu i budu nekako dosljedni samom sebi prije nego što su actually u tu poziciju došli. Zato volim izvor, pazi što si želiš, moglo biti se to ostvariti. Da. Imate li tremu? Postoji li kod vas još, evo, iskusna glumica? Ne mreš tu ga fulat, brate. Šta je lakše s Oscarom Wildom? A nije ni s Oscarom Wildom lakše. Isto je da precizanje, nema tu sad suvremeni neki tekstić pa ti ćeš malo sad tu zašarati. Imaš da govoriš precizno, ovo stih je još pogotovo, pa je uvijek taj Shakespeare malo... Ja sam slaba sa Shakespeareom, moram iskreno priznati. Ovo mi je treći, San ljetne noći na Lokrovu. Nije slaba. Jesam. Kralj Lear u Hrvatskom narodnom kazalištu, isto gadna uloga, to je bila Goneril, što je bila slična, evo, Richardu kao ženska uloga, jedna od isto gadnih, se smije reći, ona uloga koju ne smijem reći ime, ženska, ta Goneril u Kralju Learu isto bila jaka i sad ova, treći Shakespeare, ali uvijek je uvijek sam, mada kažem, evo, moraš biti, trema je kod Shakespearea, uvijek meni. Filipe, trema? Ja ne znam sad to šta reći. Ja općenito... Glavna uloga, 2 sata na sceni. I ja sam jedinu tremu koju sam imao sam na akademiji. Nakon akademije, ne znam sad zašto i čemu je to uzrok, ali kao općenito nemam tremu. A ovo sad trenutno nekako više gledam kao odgovornost naspram ansambla, naspram redatelja, naspram samog Shakespearea i tog lica, da se to, da kažem, napravi i evo... I mi smo mu podrška. I to isto moram stvarno reći. Ima jako dobro, drži cijeli ansambl, drži na okupu, užasno je, šuti se dok ja pričam, da te pohvalim malo, puno zapravo. Danas smo baš pričali na ručku, kolegice, i bio je i on, koliko nas drži svojom energijom i svojom pozitivom, svojom strpljivošću, koliko nas drži zajedno na okupu. Znači, sve to što mu se izdogađalo, da je to tako rapidno došlo, da je morao preuzeti tu ulogu tog teksta, kažem, kojeg ima kopljeve,
kojeg je naučio doslovno u 3 noći. U 3 noći je naučio. Ja sam učila ovih 10 replika koje imam. Je li to moguće? Je li to moguće? Šta je fotografsko pamćenje ili o čemu je riječ? Nije puno rada, doslovce. Dobro, da, ali je baš je bio, zapeo je i stvarno je bez, evo, nemam riječi koliko stvarno je, kažem, nemam, šuti neko pričam. I uglavnom, sve nas drži tom svojom pozitivom, da nije ono, imao neki, znaš, ono, moraju ljudi imati neki svoj ispušni ventil, Bože dragi, ono, ljudi smo od krvi i mesa, imaš da je ono, da ću sad, ono, male te ispade. Ne, ovaj čovjek, ne, drži nas baš onak, ovo sve što je ovaj čovjek na sceni, ovo je skroz najveća suprotnost, ovaj čovjek ovdje. Tako da, eto, ponosni smo na njega, ponosni smo na njega i evo, dočekala ga je ova uloga. Hvala. Tako i cijeli ansambl stoji i drži mu leđa. To sam baš, evo, jučer sam se vraćao s probe doma i onak si mislim kako sam zahvalan na ansamblu u kojem jesam. Evo, kao doslovce mi je to bilo nekako onak misao, zato kaj nekak svi ti drže leđa i svi su tu i naš sve se nekako skuplja i sve onak ide prema nekom cilju, tako da baš ne znam, baš mi nekako kao, evo, jako mi je drago da sam dio tog ansambla i da ljudi koji rade u tom ansamblu stvarno komuniciraju i razmišljaju i nekako su ti podrška u tom poslu, što mislim da je bitno, mislim da bez toga nemamo šta raditi na sceni uopće. Tako da, evo. Što biste željeli da publika kad se spusti s Lovrijenca da ponese doma? Sad, ovo je zanimljivo pitanje. Što bi želio? Pa možda... Bože, kaj luta i Šekspir. Recimo da... Pa mislim, predstave uvijek na jedan način bi trebale ukazivati na nekakvo stanje u svijetu, u zemlji, gdje god, na nekakvo osvještavanje možda stvari kojih se dešavaju. Sad nisam siguran, evo, ja mislim da sam ja osobno svjestan tih stvari, pa da, mislim da i većina je, pa mi se čini malo blesavo reći da ponesu neku svijest o tome, jer mislim da je ovaj komad stvarno jako dobro pokazuje takve neke stvari. Sad morao bi još malo razmisliti to. Evo Ana će. Ana sigurno ima nešto za reći. Isto je to jedno svjetlo se na kraju komada pokaže, mora, jer toliko je. Znači ono ne može više ići klanje na klanje i završiti klanjem. I to svjetlo na kraju komada, sad da, mislim da ne spojlamo. Mislim, ta scena je kao koliko je dobra, toliko je odvratna. Da, tako da nećemo o tome. Svako će ponijeti ono što želi, nek si svako uzme ono kaj želi. Mi ćemo, evo, nadat se i trudit se to prikazati najbolje što možemo i nadamo se da se vidimo dogodine u reprizi. Ja bih još, evo recimo rekao, jako rijetko viđam, mislim, Šekspira po kazalištima. I jako mi je drago, jako privatno imam želju pogledat Šekspira. Tako da, evo, mislim da... I zagrebačka i varaždinska publika će Richarda III. Imat priliku vidjeti baš u kazalištu. Je li vam to izazov prenijeti zapravo iz ovog predivnog ambijenta? Nije mi prvi put. Znači, na Salokruma nositi predstavu u kazalište, sminčete nositi predstavu u kazalište. Bože dragi, ono. Ali tako, navikli smo se. Ja sam dosta dugo bila u Dubrovniku, kažem 18 godina sada nisam bila, ali sam bila 10 za redom i stvarno sam imala, evo, taj luksus ko mlada glumica biti dio ovog grada i tog festivala. I mislila sam da ono više, znaš, ne znam sad da li će me opet doći reći, baš sam se ono iznenadila, evo, kad sam dobila poziv i drago mi je i da je to baš, kažem, ovaj famozni Lovrijenac s kojim se još nisam susrela, da sam ovdje gledala jednu predstavu, tako da... Filipe, što bi tata rekao da te vidi? Moram to pitati, što bi tata rekao da te vidi, evo tu na Lovrijencu u ulozi Richarda III. To bi mogli njega pitati gore. Mamu ću ja pitat, a za tatu me zanima, što misliš da bi, kako bi on to doživio? Uvijek je igrao pozitivce i takva nekakva lica i u jako puno
intervjua je govorio da bi volio igrati Richarda i o tome je jako puno pričao. To mi je rekla mama, to nisam imao pojma. Tako da evo kao došao mu je na jedan način neki Richard, kroz drugu, malo kasnije kroz mene, evo. Pa sad... Divno. Da. Ponosan će biti u svakom slučaju. I bi bio bi, da. Nema uopće, nije upitno. Sigurno će biti ponosan. Ana, dragi Filipe, hvala vam puno na razgovoru. Želim vam da osvojite s Richardom III i publiku i kritiku, a mi da nekako nakon i ove predstave da izađemo obogaćeniji, plemeniti i bolji ljudi. Uvijek bolji ljudi. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. A vi gledajte i pratite podcast, festivalski podcast Dubrovačkih ljetnih igara.